Naina baka walwa by the way my dream teachers college. Hile wa utangazi windini. Oh. You ninga yu atangi ya Athiana. Niki agwana ondo kingaike ndakuya kikegwa mebongi kana kanieke. Aiwa kenyumya kuzinya na bangire kuanganya kwikanganya. Ticho ngai atangi ya usu. Ozu wanda agodwa abindu akili. Yusi alaila siya utezeka. Nisiusi atangi iwe nutangazi. Siya utezeka niki. Na zobe zamba na bailima zo mwa beka neza muno. Beka na kamoto ngalilikana kebo. No. Nandika atethekie mbinge like ayako ni wena ayendigeo okwo kusomeketira ena wizi umawaza kisinde ye baliyo nandilika cyane nazo mazasi yes oh yes take kai wizi watebizie beka na kamolilika ayeto nisana ngizokoma nona tumwe ba kagambe ayi by the way lawa mwalimu itu kwa beka komeza standard jao azomeza standard I think 4 na 5 kozi anazu by the time uzi anazu wanatazie jao nene ndo ima ayo iko te ndo imo male la me college kana university be mwana do weka molilika na do Elegela ba aye akana anati kwelekela nienda we proud yes never we proud wala ilo concentrate niki ku concentrate na jao kuzo media nini concentrate okay na so meza semna ka form 4 nene na umambi ya college ese akabona be wore ke kama Mjanja be you ese anda ila train na sio you si bahati muno si bahati ara si bahati umuntu nitono twibigiyisha twinene amaundo maki so motela twayina ola mwana ke Isaac wambua ola president na aliyelesia yulo wa kisomo kwa sisi nini maybe atongo yumo ndo meunena nene maki somo nuku ya manena ibinda la kwenye vindi soma ndiye elewa okay nene yabe no wadi waki okay wadi waki ya umokela ningina ukena klasi nene ngutangaza yazana ngubela na uyo kobiga abantu bozi yayikuyayi busy webo sakuwa kwa usilo ndo dipika kana college yelo ndo na kuzokwela wezi nene nikambo ndwezi lunezio kuzioka ingi school wala nazo me principal ambe hai nono dingi tyo wezi record yakwa ne mwanafunzi principal ambe why don't you try mass communication no tangazi ndeze kana wita bu ndeze kana mass communication yes wewe yazi ni mobile kana wapi nono yani ligene ala nezukulu naimwendi muno wano wano inetete muno wano ndizo kwa wano na ndai sinduzi ninya ndi unai takaka zi end ninya ni na end wandai wano you know zindu ingi ona ndezi zi umaba ninende to concentrate muno na wano and then ni adwangi mainena ndiye ndeto neno manena nenda ukiete kifani ukiete kifani yue we na kuwe nene sikwe teacher on naturally like a professional ukele mundu suwe ono kamwe ka to suli mwalimu yingi unichonde kuona ndini wako sande bado wala ni zitu nizitu mie aje one ziana izu zilila moko ni magu ito na kwenda sia lulu tikiaba wewe lulu tikinde
Owe mutangazi. Anena kintu umirebo. Na ke mwalimu ayiloso. Ayilazi okelela bo. Ingona ziana izu lakini ngainazi tete nundu. Nundu no zozele ile mwalimu wa 6 Uri gothemba umwagara urabesyo onakuno kweyewa agwe ila watabia mundu ndize kana mbadivenja waiwa watabia mundu to akatiwa esi no amotethia kabisa lakini wokeyewa ukewe wengine na mu lakini wezi wa motethia no athio mundu lelo ai wazio kwa realize no wezi ai kaka ndimboni yu lakini ngaya hizo motethia na gugu yu ayo kwa kutungia muvya iya kwando ine zio dikana tukazani wenyewe wale ndia utethia kuna ngo yaku niwezi tuwa wa motethia lakini wezi nitawa motethia kanoka mululu tejana wezi no wa motethia no yeyewa we ko mwasia niwe au aye ngande kuhotelia kululu ndeza kululu ndikululu jeja lakini wewe andu atejezia ndaizu ndenda itedizie bala na ine tona mutanga ya trained zona kwana na no tilana prepare ndenda itedizie bala na ine tona nundu ya ndenda itedi hera si abeta masomo mako mo ebina okwe kubeta nuwe ninyata kwani betu tinje totangaza umunde lakini ni Friday tinje topic ya actually you got a nation activation kwanza you got a kemania kibe kumina ile nataka kuongelea Moses ya kele masa jana ya Friday dishinyele twaboni ndio Mukamba Mjanja lika Friday yes mutiso ula watenda na vengi ya kwani finanzia yalo piyo siakwa neka nani kuna supply hivi ndani la ine nita wa mwende wa cereals na iso hii